MLA Gamau Kenro Bade Menteri Barim ke Sarkar Jela ba Bante Do Lingdo ula penyeng de ka kurim jengu ka kong Amanda Pakenten kum ka kertong kabala alai bantep kerteng na ka National People's Party banyakun ya ka MDC election na mau Kenro ka banselong ha ka arphoi tarik benai rempang arjar pesan Abai kerem gilap tai kebor i Dr. Pakenten ilong ba ka sengus kem banjob ya ka nik election batkan board ikidin jat jong kurim hakaban wanra ya ka roi kapar sa ka constituency wan menteri sitom hakaban penklan ya ka sik schedule jong kriti sinchar kari kalapan pauru ba ka kurim jong i ulale shibon ki ai na ka benda ka constituency da ka ba wanra ik kampen roi ba fair na ka benda ka jumentai ka ba bha ka ba miat ik pajba Baburam nga ngawday swaban ay ka jingkit bak yu MDC jongi ba ha ka jingno akarata in dadan tamet ka pakoy ka bakya tingakit bag ibin yo swai tamet ka pakoy ka bakya bartis nam ar hajar khat khandai ni lati baro amanga ngadi ban poi sa ka thong dai da ka combination jong I mahe bat kumju I bariming dia takadaw ni klam poi ka thong bat mantang so dan bahagia confident ngasngan bangin yo ya kajing ni hangai nga klaim yo iya kata na bangin yo kutang HSPDP udani kum kana hikai bangala yo I nga hikai nga haka school sinjin morning school ting yo issue bon kijing jogi kena jogi hantu dia mat ladang andang apa andang andang apa district council ngala ben the shibon ki jingno senyang mentaki kena school ki jongi ki ba dua ki ba jinjar yo issue bon por ngai kai tadi itu bak primary education muswa kadai ade apa di sekolah dia tu sem bekerja government ka simno ni atau fikum ka bisi bin fi job bin kran ni kamat ade ban ai biang no ya ka primary education jadi sekolah hoi yang kran saya kata tu mbak pai jonga na slogan ai kum lei fi perlok yang media tu bagi juga kenduk na kopor tam ini ju politik kelas 1 kopor ngibun kam lagi sukamen pada yang jong ikurim jonga layo ban kran ya pi katukan ne bat cukup apa sukamen pematas ngi laga file kan nomination pepa bat ni don ke jingkerman muskam halor ki kam ki jang lor ke jinga nanti jongi ban syakri bajba ta ka de ke ba ni kum ke yang sam bat kinong kersan tiba yang kersan ngi na ko kapor bat mentaru so long confident na no mangin poi yang sa tahu AGE ba long way fi ki ya mung say kren kata dynastic politics hatu fi promote kata na fi AGE fi kren dynastic politics hi kani pindah keren ka pina ngam jeliu ba ini benta namar ba ngi kumpi yang kesem ngi trailang nadu pasdang nadu ar jar khalai kap kurim jungai bot mi kiti kijat banga na kadon lang kar bani but haka ar jar khat khandai bi election ngisi mdai ba ong manga pajba nong kerjaan yong pidi ban mi pidi kongret pidi ban mi ni namar disanya ke yang sebujopi bat haka juga por rupat ke pementaru ni dang ya perkhat hakini beli sa slam bagin mi namar kalong ba ni hapan up ya karai jung pajba bangin sule hidang ingin peniang dei kongret ngan peniang duta ya kasong ba ya kamon ka ba upajba wai karai tidai na takadaw ngilai persyang ngila tuat ngilaya suar bamo apa konsekuensi namar ngin itu ifi niat bat ki nong kersan ki berit ki beria ki nong kersan ki bodon ya kata kamen sim sha ban syakri ya ka snong kathau ki bodon ha kata ka lenti ka ban ya pet lam ya lang salang jadi nyata daw hapan snap ka sur yung bukun balang snap na du berit adu ba ti kata ka rahi ka pelong ba ya bile biang kongrit namar menakan ni suram salit fikan mau tarai yo khandaya jar aspa ti bucop yo spo jar tam ti nri menta ka sien pat ni iba ka jingla hakabai long bat kasany hima apa konsistensi ni iba kadon ke jikerman te katangin dang menta kadang kloy palat kopor kadang don sa artayo tam lai tio tingi snow bangi hapan tracy tom susu nang ba ini yo ban khai uso jo ke cinjok hi ba kani thu fi kalong kawi ka benta ka ba ni rungi henry kadi ka challenge pat namar ngani thu fi hapo konsistensi jungi kimtip ya kata ke parti kitip ki parti gidon gini henry ka bokong san ki pe yo brio ya ka brio kata ka dei ka ba ki nong song song apa konsistensi jungi di start ki pe ya ka ba nakaliang jong angam don kam ban puturai karoi ka par kajing ya kendu kajing ya syam kajing ya lang kajing ya don lang
hakapang hakasitom hakasngobha haka no benta mudi ngim ju ngi don larga larang mak mangai kongret ilek damai kongret mangalek ngilek begumta bat ginong yalam jungi abadon kanu ngim ju iki pai ba tadai na takadawan itu ipi kapapelong ba mentaru ki ila ka jong khmat kanu kalong kaman haboka constituency jungi ba baro isu kaman ba isu hun ba mentai ngien kongret di election kata kadai kam dadai kata henry ngau ipi haba ba ubriu ke parti ko ba la das ne ubri sni ucak kena parti kata kadai ka jing sisa henry anu ipi la dang spek ke parti baru political party gidi boha baru political party la kom takin ma ban register po election commission baru parti gidan la ka jong ka benta kita ki kriteria na guideline na kunta ban sakri pa ba tambahan dalawan pat ban syakri dadon ke jinduna dadon ke negatai la dadon sebab penstu baklamut kata kadang jor handrai ngani tu ipitang kawai ke parti ke uniform ke tang uniform lada mau ipi ubreu bobha parti bobha ada ubreu wasniu dan ke ubreu wasniu parti yang syak keno ngamdon ni iban ong yakani handrai kumbalong mentang kipai ya ubreu botrai kipai ubreu botrai ban ngit kam mengadon ke jingkerna bapak konstituensi jungiru halor kikam kijam halor ke jidon dekat nomor ke MDC election baka MLA election kam don jipe ani tu naik keren ke henry ke MDC election ani tu kolong ke MLA election ban ngi bakata kadon kalenti jong ke jingkerna bai kongret inyo ban hai so jong jingjong hari ni ke kenti ke bakata